Kako postaneš Slovenec? Z Michaelom Manskim. 11. del, part 11. Kako sklanjaš samostalnike? In Slovene, no word stays the same. Every word changes. In English, once you learn the word bicycle, you're done. You know the word. When you learn the Slovenian word kolo, you're just getting started. You also have to learn its other forms, like kolesa, and when to use which. In Slovene, noun declension is murder. No, wait, it's actually more like a serial killer because it kills you over and over again. No foreigner is really safe from it, and it will get you. Here's what my first Slovenian lessons looked like. Dobro, Michael, greva naprej. Okay. Danes bova pregledala samostalnike. Okay. Torej začnemo tam, kjer je najlažje. Moški spol, četrti sklon. Koga ali kaj? V tem primeru ostane samostalnik isti. Poslušajte. Jaz imam računalnik. Jaz imam stol. Jaz imam telefon. Okay. No, zdaj pa vi poskusite. Okay. Jaz imam brat. Poglejte, to ni prav. Prav je, jaz imam brata. Niste rekli, da se ne spremeni? Pozabila sem, da se spremeni, če gre za živo stvar. Potem pa pride na koncu a. Poslušajte ta primer. Jaz imam brata. Jaz imam ptiča. Jaz imam konja. Aha, ok. No, poskusite še enkrat. Ok. Jaz imam mačeka. Jaz imam... Ne, to ni prav. Pozabila sem povedati, da se včasih sklanja drugače. Prav je, jaz imam mačka. Ni mačeka. No, najdite primer. Aha, ok. Jaz imam kengurua. Ne. Jaz imam kengurua. Kengurugaga. Ne. Prav je, jaz imam kenguruja. Pozabila sem povedati, da se včasih sklanja na ja. Poskusite še enkrat. Jaz imam... Poln kufer. Evo, vidite, da je šlo. Slovene is not the only language that does noun declension. Latin does. Other languages used to do it too, but gave up because it's so hard. Not Slovenes, though. If anything, the impossibility of the language is proof that Slovenes never give up. There are still traces of it in some of Europe's languages, which is why nouns in European languages often include gender, like la and le and los and der and di and das. In Slovene, of course, gender matters too. You have to know if the son is female or male. And of course, it's different in every language. The son, by the way, is male in Spanish, it's female in German, and neutral in Russian. In Slovene, it's also neutral. And of course, the adjectives that describe nouns also change. Listen to this example. Greva naprej, Michael. Okay. Ženski samostalniki se razlikujejo od moških. Okay. Naprimer, rečemo, Picko-Packo je utrujen, Irena Sirena pa je utrujena. Vidite razliko? Vidim. No, poskusite. Jaz sem lačen. Bravo. Vi ste lačna. Ne. Niste lačna. No, jaz sem lačna, ampak reče se, vi ste lačni. Sem mislil, da sem lačen. Jaz sem lačni. Zakaj sem lačni? Kaj prav, jaz sem lačni? Ne, žal to ne gre. Zato, ker je tudi pri vikanju drugače. Vi ste lačni. Drugače pa je prav. Poskusite še enkrat, ampak tokrat drugi primer. Ok. Miha Mazini je zakon. Aha. Tine Maze je zakona. Zakona. Nočem več učiti slovenščine. Poln kufer imam. Kaj? Kam pa greste, gospa? How to become a Slovene with Michael Mansky.